Kalau korang tengah cari tempat spa yang bukan sekadar cantik tapi lain daripada yang lain, kena datang ke Iswana Beauty and Wellness, Batu Cave, Gombak, Selangor. Spa ni unik gila sebab ada Himalayan Salt Room pertama di Malaysia. Dekat sini bukan biasa-biasa tau. Ada macam-macam servis lengkap untuk semua. Facial treatment, manicure and pedicure, body scrub and spa bath, eyebrow lamination and eyelash lifting, threading waxing, careless treatment and banyak lagi. Yang paling best, semua rawatan dibuat dalam bilik private and Muslimah friendly. So, tak perlu risau soal aurat. Nak datang dengan husband and wife pun boleh sebab ada bilik couple spa. Anak-anak pun boleh join servis tertentu, memang sesuai untuk seisi keluarga. Dan inilah yang buat Iswana lain daripada semua spa yang lain. Himalayan Salt Therapy satu-satunya di Malaysia. Bayangkan masuk bilik penuh garam semula jadi dari Himalaya, rasa dia tenang, udara bersih dan badan pun ringan lepas sesi pertama. Kelebihan Himalayan Salt Therapy ni boleh bantu untuk pernafasan dan juga paru-paru, kurangkan stres dan juga bantu tidur lebih lena, stabilkan mood dan juga bantu untuk merawat kulit. Sesuai sangat untuk yang kerja penat, selalu stres, ada masalah kulit atau nak reset minda dan juga badan. Harga pun sangat berpatutan. Ada package promo bulanan dan juga membership khas untuk pelanggan tetap. Kalau nak rasa pengalaman spa yang tenang, selamat and eksklusif, Iswana Beauty and Wellness ni memang tempatnya.